Ассалому алейкум, бародароин. Я шогирдро ёд додестем. Шогирдакай Зоир. Ай ваҳдатина. Дасташ омӯхташ деста. Якам рӯзи кория ина. Дина камтара копробит кадад имрӯз якам рӯз шабаб шеб гемда мешавад. Салому алейкум бародарҷонам, ҳама касан хубен? Ҳамея шогирдам як дар комментарий нависа ки ҳамеи экскаватор чанд литр соларка мехӯрад. Экскаватори 210, 210, 215, 230 ана нормаш 15 литр, 16 литр. О ба ҳисоб миёна мегирам бародарҷон. Хе як нагрузка бити мумкин 30-40 литр бихӯра як соатда нагрузка хати. Не ки нагрузка наметику, як нагрузка гирифти, ковша мебари мепартои, уже аюса нагрузка хати намеё, холӣ меояд. Фаҳмидӣ? Ине хеле ҳисоб мекунам бародарҷон. Ай бародар якай Зоир ворид гап нест. Фанд фреб нест дай. Гап зане хези биёя. Ҳамуса қати ама бачаҳо инҷа ҳастанд. Штаги